Strongsville thil mak deuh mai thlenga heng zong zong hutula hian engma a soi thei si lo lungchhiat thlak si rap thlak si chule The sunburst flowers calling on warm days overdue. But kumsang ni som paruk tir lam khan Bruce le Melinda Pleskovic te hian thuthar lawm om de umayan shia an fanu kumsom ni pariat mi ena le apasal hwal kumsom ni pakomi Jeff te hian nawan pai thu an shila kumsang ni som paruk jun tha chuan fanu du om takan nei ta hetia fanu an nei hian apa Jeff hi adupui enai te ina hian aron in son lut ve ta a mak pachung khung ang deuh la in nei chelo ma se hetia pu Bruce le Melinda te ina a in son lut chia hi thil mak tak takan tong tan ta ama Jeff le a chen pui dang te pon an in le che vel thil thleng ani thina Jeff aron in son lu atanga rei vak lova hian an nu enai nen chia hian an oma Jeff an in hnung lama en chuan la angreng taka thil mak taka mua zana nia a hre chiang theilo ma se athawa tukver lama chiang zokin an ena mi pali an lo ding awa mua zial te an zuwa chuan an in hi an ron en tlat le ngal Jeff chuan makti takin ena chuan kawa an pani chuan an ena ti tur ber pon shelawan en top hetian en lai hian an zinga pakhat chu an in lampan hian ron kalta an in kota an trampoline da bula chuan a ding ta a enai hlau thong lut tuk chuan police a call ta a police an ron thlenga heng mi pali te hian police car an hmu wang nge mani an local bo dai to a police te chuan an in le a che ve le an then om te zong zong an en kwal nuwa po tu man om lova an hnu ma om si lova enai te nu pa bula chuan an local le cha mi ron shil vat don ya ti in an kal san ta a pu Bruce le Melinda te po anon thleng ve a Jeff le enai te chuan an thil ton te chuan lo shil nga la ma se ti thei vak an nei bik lova hun aliama an the hil ve mai thlanga aliam ta kumsang hi som paruk November tha ni a enai hi afanu nen che inan oma afanu an chai ve lai chuan an in hnung lam glass a siam kongkanor tol thei chu hon tumri ni om taka hreta awa ena a thlen ma chuan glass pon lama mi palaudin a mel glass a ron nor deuh chu muta enai chu ding topa a ena mi papo hian enai a mut chia hi akun ngal wata akal bo ngal enai chu ngai tu a kan ina ron lu atum chiang ani keima in kom box si ti in man mo lut tukin afanu omna ruma tlan chawa a in kal khuma police a ko ngal wat ma se police an ron kal nu hian khami pa kha kal bo to a an hu to lova lu ruk tumna nu ma em om box si lo ti thei vakan nei lo thu an shil le ta a police te chon kal le ta enai hian a pasal Jeff le anu le pa te be ngala an ngai to em awangin an ni po hi enai thlamuan turin an ron ho khom wata a ma thanga liam ta a mi pali an hu te nen khan a in kung kaya ngem o an tirum ruma tunge ni ang kan laka hian enge duang melma kan nei box si lo ti in an ngai to pha hiala Strongsville cheng mi pui khotang te po hian an chung kwa hi an ngai na em a abik takin enai nu Melinda hian fapa kumsom pariat mi kaila nei boka mi a ang chia lova down syndrome nei ani a atong theilo boka Melinda hian a mangai em a atti hlima an in po em boka a fapa hi nun thabera pe ani ringot chuan an chung kwa hian tuna chuan hlau thon an nei tlat to khang mi te kha non let len hlau hle van duai thak takin an ron kir le kumsang ni som pasari January tha kum tir te ani a an pa ber Bruce Sakar anin bulan da chu an lo ti chering mota a chunga a laptop da po an lo la de maya Bruce hian police kawa ama athil thlangte nen khan a in ka inoi vekani arin thu te police te chu shila police te pon an ring ve thau ma se a laptop an chui chwa sak theilova ati tu po an shemain thei ta silo an chung kwa chuwal takin an tang le ta police te tan po ti thei awang si July tha lo ni chuan zan kha chu Jeff le ena le afanu te hi ina an oma enai chuan first floor a tukver hnung lam chu awa ena an in hnung lama chuan mel hriat lo pathum lo ding ring muta mule ta an ding topa
an in hian la ron en zui enai chuan a hlau tak zeta Jeff a ko ngal vata police an ko ngal bok heti lai hian Jeff chuan flashlight lo la in a lo tlan chuaka heng mi pathum te hi wa mu nge tuma ma se a light po wa chhun thei ma in heng mi pathum te hian tlan mana an bo le dai police an ron thlen hian uluk takin heng mi pathum te hian zunga ma se anga yang te in tu man mulo thla aliam le a August thla lo ni to a enai le afanu ba ka anu melindai te hi ina an oma enai te nu fa hi in hnuaya omin melindai chu in chunga a oma enai chu an in kota afanu ne an in fiama an in hnung glass kongkhar nortol thei hon tum thom bok chu a shele ta enai chuan ole police ka ko hal wang ka kalanga ka enanga ka mel shat zong lo ni em ti in kan en reng ti anga ti a afanua pom nola in hnunglam kongka en theina tur panin awa the ka ruta a mu thei chia chu a au chuak ngal a chan chu palian tak pahnian lo om kongka hnunglam chu hon tumin lo beya enai awa wang chuan hengmi pahnih te hian tlan bo le fata melindai po arun tlan thlanga la enai hlau thong takina mu a no te lo trabok melindai chuan police a kauta a police an ron thlenga tu man theilo engma ti thian nei lo thu chuan shil le ta a thlen le chuan min lo shil vat ula kan ron tlan ngal wa tang ti in an kal le ta a September thla alo ni a melindai kar cha bi a bo le ta chuan zanlaya melindai kar hi a rutu nge hian aron start ta ani chu akar alarm te chu hun lo puya aseta aron rita thina an pa jok Bruce kar taira te chuan perek alo oma ama hi an man fu thei si lo melinda hian FB lama alung oi lo thu asoi hiala akar cha biru tu chet dan te soya an ma ni ti boy to lo tura adu viau thu te kan mu ang hian apos ve hiala ma se omzia hanei lem lo October thlan som pakwa a Jeff hi ama ina oma an in hnunglam kongkhar hon tumri a shevele ta an ui apom ka nga film khur takin kongka zon an en chuan korlum lukhum nei ha palian tak an in hnung kongka hon tum a muta a ui chu zuanga abo ta twar mai ma se hepa hi atlana ram lama atlan bole ta Jeff hian police kawa angai angte in ti thei wa kom lo nili aliama October ni somni pathuma Jeff ale afanu le anu puipa Bruce te hi Applebee's a tlai cho ei turin an kala Applebee's hi enai na thona ani nge an ei kham hian an ho ta a Bruce hi alut masabera an kik phota afapa Kyle hian aron honga aduta Jeff hi annote pomin naron lut ve boka Bruce hian chauka laitan on chuan chauka chhuata chuan engemo alo om Jeff hian ron mua a mu vele ranglut tukin afanu pom chuaka kaila hroi chuak ta boka 911 a call ta hi Jeff an 911 a call na tak chuani 911, what's the address of your emergency? Somebody's been attacked in my house. They attacked who? Who was attacked? Mel Pleskovic. Mel Pleskovic was attacked. He was attacked by whom? Do you know? She was. No, we just came home. She's on the kitchen floor. Jeff le Bruce te hian melindai chauka athisen ne na lo mureng an mu alo ni a damdo ina shwai fatania ma se hemizan nge hian melindai hi athita an chung kwa hi thong tak seta an ham hai boxi melindai chunga thil thleng hi ahma a an ina thil lo thleng to zong ne na a in kai noi fekanian ring bur to a kumni anti boy to ani a Jeff 911 a call lai khan Bruce po kha chauka a anupui thimek bula chingchi in 911 alo call ve thawa come to one for Blazing Star. I think my wife's dead. Someone we've had people breaking into our fucking house. Sir. And now someone killed her. Okay, you need to be transferred. I think someone killed my wife. You think someone killed your wife? Yeah, it looks like Okay, she has stab wounds on her back. We've had people trying to break into our house all year. I just got in the door with my new son-in-law. My son Kyle was here Okay, with us. Strongsville Police Department te chu an ron kalta thei to pan chua he case hi nili chung lekin an chingfel thei ta police ten melindai that tu an soi chuan tu manan oi theilo October ni somni pathum khan melindai thi zan khan Jeff le afanu no te le melindai le afapa Kyle te kha ina an oma
pa ber Bruce le anei te chuan om ve lova Jeff hian afanu hi infiam na a da in akal san loka chauka a anupui nu Melinda bula avakala avapana chemte ala chuaka voisom thum panga ai tamte meu avitani kha chuan Melinda atlu khan Jeff khan voithum lai silain akap non le ngat athi ngei nan afanu no te khafit lem te chi a hla a oma chumi mai ani lo Melinda fapa down syndrome nei Kyle po anbul loka om anu ama mangai em tu le ti hlim ber tu chunga khan enge thleng a hrethiam lo ti chuan ama fanu ngei engma la hrethiam lo le amitha Melinda fapa ngei engma hrethiam lo tho ma chuan Melinda atha na man ruwa te le achul te chu atifai ta vela a man ruwa te hi akara athuk ruwa chuan afanu no te apoma dinner e turin achuak ta kaila akalsan kaila hi anu thimek nen akalsan ani chu ti chuan apple bisa atha azo chia pasal le afanu nena dinner e turin akaltani chuan darkar engemaw sata liam khan Jeff khan an ina khan engin nge lo ngak a shereng ma se Melinda pasal Bruce kha alu masak tir tho anupui thisena bual chauka amu hutur khan an ina kum ni vel chunga thil thleng zong kha Jeff a thil ruwa man vek ni in a thian te mo midang a hire ani an ringa an in le a che vela che kha ama angei omlai po khan an ron cheya ama an rin hlel lo na na ti ani ma na Strongsville mi te soidan le an rin dan ber chu Jeffa anupui te ina alu khan Melinda kha a hohlur ringot mai ani kumsang ni som paruka a in ngeya Melinda khan Jeffa khala welcome ma se Jeff khan tha atum ngal deuh dera khang anin le che vela thil thleng zong kha thil dang angalan tira Jeff ruwa man na fekaloni atir kha chuan adu ang ngei kha na thleng poi khoi tu kha an ina lu ruk tumte a khan an ngai thlata ma se Jeff kara chimte le thisen kai thom no te mu ani a Jeff himan anita evidence atama dan rual ani lo Jeff pon ati ani thu apum ta a ma se thil dang engma soibel lo o katha ani ti bak understand that everything's all like blurry. It's kind of just like I lost control, I think. chuan anupui le achung te hne na hian engma a in soi fia lova ngai dam adil heklo dam chung tang tura ti ni in kumsom thum pathum nuwa perola chuak thei tura ti anita a Jeffa try like khan thilung chha thlak tak mai sha tura oma Bruce Melinda pasal hian dingin thu asoya anfapa Kyle khan anu kha akal to ti hrethiam lova thil ei tura an chu ho chang te hian a thuwa tukvere ena anu aron lan be se takina clear chin ma se anu aron langai si lo ti in